Breaking news. Hey, narakubwiye ngo kubana natwe kuri channel yacu na amahirwe kuri wowe naho ubwo utarakora subscribe. Icyo usabwa no gukora subscribe kugira ngo amakuru nkaya nazajyaza rwose uje uba uyamenya mbere y'abandi bose. Ndaje rero ngo tuganire ku makipe yanyu mukunda. Club Giant muri hehe imitima y'umukara n'umweru, Murera imitima y'ubururu n'umweru. Ndaje kubaha amakuru mutapfa gusanga ahandi hose mu matransfer. Ikipe ya Rayon Sport transfer ya mbere rwose imaze kuba done. Umusore witwa rwose Musore Michel. Hey, mwikipe ya APR yitwa Evan Asou. Hey, umusore rwose ukinira ikipe ya hariya muri Ghana je ngakubwira. Hey, aba bakinyi bose baje gukinira ya ma equipe. Mamadusi nihe agomba kwerekeza ukubona ko ikipe ya PRFC rwose itamufite mu mipangu yayo. Wowe ubwo ngubwo nimba utarakora subscribe nongere mwibutsi kora subscribe kugira ngo uje ukomeza ubane natwe umenye amakuru utasanga handi kandi uyamenyereye ku gihe. Reka duhere mu ikipe ya APR turayivaho rwose dute tujya mu ikipe ya Rayon Sport. Ubu ngubu amakuru ni menshi cyane. Reka dore ko uyu musore witwa Evans ni umusore w'umunyegana. Uyu musore yahoze akinana n'uwo bita Lasa Richmond. Uyu musore rero ni umusore ukina yataka ariko aca ku ruhande rw'ibumoso, left winger, hari ahaca Mugisha Gilbert barafinda, ariko ashobora no kugukinira aca ku rundi ruhande. Muribuka mu minsi ishize nababwiye uwo bita Ekwa Celeste ukina imyanya itatu. Rero APR ya none giye kuzana none umuwinga Domitie cyangwa se umukinyi ukina kuri wing. Rero n'uyu musore witwa Evans ni umusore rwose Evans Eku. Aya mazina yaranacanganye cyane, afite amazina ane ubwo na ari gihe byanjose gusa Evans ni ari ryo mamufashe ry'imbere cyane. Uyu musore rero agomba gushyira amakuru ku masezerano ku ikipe ya APRFC. APRFC impamvu itari kumutangaza, ibiganiro byo byararangiye, byose byarangiye. Impamvu itari kumutangaza nuko iri kugira ngo ibanze imenye umutoza uzayitoza, ibanze yerekana umutoza. Niyo ni bombe tuje tukamena mu minsi mike iri imbere. Uyu musore Evans ni umusore abazi bariya ba Rafinha akina 11 nk'iya Rafinha, gusa aho hatandukaniye na Rafinha akinisha ukuguru kw'iburyo kandi Rafinha akinisha ukuguru kw'ibumoso. Rafinha bivuze ko iri ntago ari ya 11 igezweho, ariko akina 11 nk'iyo aba ba Vinicius bakina imwe igenda, agenda nk'isasu. Ni umukinyi ugenda no kugaruka gufasha, ndetse ni n'umufinisha mwiza. Mu gihe abafite umukinyi bakina ku ruhande rumwe mwiza kandi muri APR arahari, kapiteni niyo mugabo Claude arahari, ubwo urumva n'uruhande ruzaba rukomeye. Bo baratekereza ko uruhande rumwe barukirishaho uyu musore Evans, urundi ruhande bakarushyiraho Djibril Ouattara uwo bita Ekwa Celeste. Mu gihe baba bataguze undi mwataka akaba ari we wabatakira, cyangwa bagura undi mwataka Ekwa Celeste agahita agaruka kuri numero 10. Ubwo ngubwo bagahita batakisha ari abataka bane, bari gukinisha abataka bane n'abakinyi babiri bakina mu kibuga hagati. Ubwo ikipe ya APRFC ikindi ubwo kugira tuyivireho rimwe mu ndakubita mbangoranya kugira tuze kuba tuyiviraho rimwe ku musore wabo witwa Richmond Lampte naho azajya. Lampte ngo kuva Dakonovic yagiye rwose, Lampte nta gitekerezo cye cyo kugenda gihari. Lampte ngo agomba kuguma hariya. Yafashe amakuru yuko uwo bita uyu musore Ruboneka Jean Bosco ari afite bid zo hanze. Uyu musore rero aratekereza ko yahita akora cyane akongera physique, ko murabizi ikibazo icyo tumushinja ni imbaraga zenye z'umubiri. Rero aratekereza ko yakora physique nyinshi kugira ngo azane imbaraga abe strong, nono akine akaba yakina nka numero 8. APRFC igomba gushaka undi numero 6 utari Seydou Daouda Yosef, utari na Pichu, utari na Forodouari, uko Tadeo we agomba kugenda. Rero bakaba bavuga ko mu gihe baba bafite numero 6 uguma hariya
uhaguma ariko nagashaka nomero 6 uzamuka cyane nka biriya bya bapicu. None bakaba bafite nomero 8 mwiza nka Richmond Ramte ndetse na Seydou Daouda Yusufu nawe agomba kujya akina nka nomero 8. Bono barashaka umukinnyi uzajya ukina 10, barashaka uyu Ekwa Celeste ko bibaye byiza rero wabakinira 10 none akajya atanga imipira none ashoboye no kuba yatsinda, cyangwa se bakafata hagati uyu musore witwa Mahamadou Lamine Ba nawe birashoboka ko yahakina akababera umukinnyi mwiza ukina nk'umuplaymaker. Bagatekereza ko iyo kipe mu gihe baba bafite ile defense yabo n'ubundi sanzwe ikomeye bakongeramo nomero 2 mwiza w'umunyamahanga ndetse n'umuzamu wo kuza gufatanya na Mario kuko baraprefera ko n'ubundi wagomba kwaguma Pavel Nzira ahazaza he nago haramenyekana muri equipe. None ukinana na Mario yamara kuboneka ubwo bahanganira umwanya, ariko barashaka ko yaba ari mwiza cyane kurenza uyu Mario. Ubwo bakafite defense ikomeye mwizamu akomeye, mediane yabo nayo yaba ari nziza mu buryo buri offensive, ubwo n'uburyo bwo kwataka cyangwa se uburyo buri defensive no mu buryo bwo kugarira. Ko nimba bafite nomero 6 uhaguma utazamuka cyane byabafasha cyane, noneho ku buryo bya libera uwo bita Ramte waburi gukina ku 8 ndetse n'umupemeka ujya abari uyu Mahamadou Lamine Ba cyangwa Ekwa Celeste waba uri kuzamuka. No nomero 2 bashaka 2 ukata santire, 2 uzamuka kagera akagaruka byihuse, 2 ukinira mu kibuga hagati. Bakabona ko uyu musore Jean Gilbert kajyaje nibyo agerageza kubikora, ariko yaba backup mwiza, yaza ari umusimbura mwiza akajya cyakina imikino ya championnat uwo akajya akina imikino nyafurika. Apera yakubwira ngo irashaka umutoza, nari babwiye ko ibiganiro bigeze kure na Celeste nako Pluto Serami. Uyu mukinnyi rwose ngo ni Celeste sinzi uburyo yangiyemo cyane. Barashaka umutoza witwa Serami watoje amakipe akomeye arimo Raja Casablanca, ikipe y'igihugu ya Morocco ndetse n'ikipe y'igihugu ya Jordani. Ariko byo ntago ari we twaje kuganiraho. Undi musore wa Peri uri kuvugwa hanze ubwo tugiye kuvuga ni umusore witwa Mamadusi yaje gusanga imikino y'ikipe ya APRFC. Ibyo nibyo akina bitaza guhura ku ikipe ya APRFC ikeneye umwataka w'umufinisha, kandi uyu Mamadusi ibyo akina ntago ari umufinisha mwiza, ahubwo ni umukinnyi ukora cyane, n'umukozi cyane, pressing niwe zibarizwaho. Rero akabatekereza ko yajya gushakira ahandi. Rero ahandi ashobora kujya gushakira ni mu ikipe ya Azam mu gihe yabitanze amafaranga ahagije ku ikipe ya APRFC ikaba yagura amasezerano n'imyaka 2 uyu musore asigaje kuko azasinye imyaka 3. Uyu musore rero Mamadusi ashobora kujya kubisikanya na Branco, umusore rwose w'umunyakolombia bivuga ko bitagenze neza nawe muri iyi equipe ku buryo yakomeza n'ikipe ya Azam. Rero Mamadusi nagihindutse umwaka utaha muri CAF Confederation Cup ngo niwe uri bwabe uri kwatakira iyi equipe ya Azam. Mamadusi ashobora gutangwaho ibihumbi 300 by'idolari, ubwo ni nka hafi miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikipe ya APR gusinde APR yo amakipe yarabidinze hanze ashaka umuntu witwa Nije na Clement ndetse n'uyu musore Shejiburi Watara bavuze ko bidashoboka ntago azasohoka, n'umukinnyi bagifite mu mipangu. Gusa biracyashoboka ko Nije na Clement we yasohoka akajya mu ikipe ya Pyramid. We ibyo ntago birarangira umunyanganiro gato. Rero ubwo reka muri APR twe dusubikiye aho ngaho tujya mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport si inkuru kuba ngo bita Afahami ya Rotifi ariwe mutoza mukuru w'ikipe ya Rayon Sport. Ibyo murabizi umwaka utani ugomba kuba iri kwitoza, ahubwo ikipe ya Rayon Sport nyuma yuko uwo bita Bugingo Hakimu amaze kuba abasezera, iyi ekipe yagiye ku musore w'umurundi ukina kuri 3. Ni umusore wakiniraga ikipe ya Vitaro gusa aranyaruka, ni umusore unyaruka gusa nayo buryo bwe buri defensive ntago ndabo bonamo neza cyane ko, gusa mu buryo bwe buri offensive ni mwiza cyane. Mu gihe baba bafite axe iryana byazabafasha niyo bakina defense atruwa ikipe ya Sport. Reka mbaho urugero buryo iramutse kinyi na defense atruwa tugende kwa kinyi ifite ubu ngubu no musete bize yakinisha Kabang Yusu na Omari akari ba defenseur 3. Noneho uyu musore bakamujyana hagati ariko yengamiye ku ruhande. Revyo byose arabikina, n'umukinyi w'ikipe y'igihugu y'abarundi ukiri muto, wende nagarabona umwanya kubanzamo mu ikipe y'igihugu y'abarundi. Gusa uyu mukinyi ngo ni Musore Michel, yitwa Musore Michel Prince. Ni umusore barangiwe n'ubundi mukinyi ukina mu kipe ya Sport witwa Rukundo Abdurrahman
play akaba ariwe wabarangiye umukinnyi, akagaragara ko ari umukinnyi mwiza wabafasha kuri gatatu gukura abana ba gatatu bandi bari mu Rwanda. Ishimwe Christian ari hasi paraporo y'uwo batakaje, ubwo ndavuga Bugingo Hakim ari hasi. uyu musore ukina muri AS Kigali nawe ari hasi. Nyine urabona ko ari hasi. Undi mukinnyi nomero 3 uhari n'uyu mutaramo muri APR, kapiteni wa APR niyo mugabo Claude ntago byakunda ko ajya muri Murera, aratekereza hanze kandi atanagiye hanze yagoma mu ikipe ya APR. Rero baravuga ko isoko bagomba kurijyanira hanze. Ba Chimezi muri Polisi nabo bose bari hasi, ntago ari abakinnyi baza gufasha ikipe ya Rayon Sports nk'ikipe ishaka kugera kure mu mikino nyafurika. Muranyihanganira ikibazo cy'utugiripe. Rero mu ikipe ya Rayon Sports hari abandi bakinnyi iri gushaka, ba Dibumba, Jordani, ba Boateng Mensa, Omari Aba, Victor Mbawuma. Abo nibo b'imbere iri gushaka, igomba gukoramo abakinnyi bake ihazana. Ikipe irashaka Pacifique wo muri Polisi. Abo bose ndabagufite ngufite ama operation yabo. Ikipe ya Rayon Sports igomba gukora umweyo. Ba kapiteni Keve, aba bakinnyi babo b'abasinya bose bagomba kugenda, ngo abakinnyi batari kumwe n'iyi equipe rwose ntago bari kumwe nabo. Afahami ya Rotifi ku masezerano ye, ubwo nawe reka mvugeyo gato, tuzagera igihe cyo kuyagarukaho. Arasinya umwaka umwe, bashyiramo clause yo ko natsindwa imikino 3 yikurikiranya agomba guhita yirukanwa. Noneho mu gihe yaba yitwaye neza bakaba rwose bamwongera indi myaka 2 ikahita iba imyaka 3, ariko itagomba kunegosia. Mwabonye statement yuko ari we mutoza mukuru, ashobora kungizana Rwaka Claude nagihindutse Rwaka atabonye equipe. Ayabonga Rebitsa, mwabonye amakuru avuga ko yagiye hanze yasezeye. Oya, Rebitsa agomba kugaruka mu ikipe ya Rayon Sports. Nge kuri Instagram ye twavuganye, namwandiki yambwiye ko we agiye mu karuhuko, azagaruka yiteguye gukorana n'umutoza mushya wa equipe ya Rayon Sports. Gusa nawe arahari. Aba bakinnyi barimo nka Aziz Basane nawe birashoboka ko naga kuri se abakinnyi Rayon Sports atandukana nabo, gusa nawe birashoboka ko ashaka gutandukana ni equipe bitewe n'icyo ibiganiro byabivuze, kuko nawe n'umwe mu bakinnyi bavuze ko bifuza gusohoka. Rero reka nibuse ku bakinnyi bazasohoka twihuta kugira ngo dutekwe n'ibindi biganiro tuzagera no ku munsi w'ejo. Kadima yendi kuri yo Pasia rwose bagomba kugenda. Fitina Serumogo bazagenda, umusore Bugingo Hakim azagenda, Kefe azagenda, Kanamugeroje azagenda, Suleiman Dafe azagenda, Asanana azagenda, Dry Jaro agomba kugenda, Biramahir Abedi Christophe azagenda. Abo nibo bakinnyi bamaze kumenyekana ko azatandukana na equipe ya Rayon Sports. Ubwo n'abandi rwose muzagenda mubamenya gake gake. Birateganywa ko umwaka utaha kapiteni w'ikipe ya Rayon Sports yitwa Youssou Diagne, umusore rwose w'umusenegaliye, niwe rwose ngo ugomba kuba yambara igitambaro cy'ikipe yambara ubururu n'umweru. Rayon Sports isarya undi mukinnyi nibagiwe na Sefu, nawe agomba gusohoka muri iyi equipe, amasezerano ararangiye. Alright, rero reka ngushimire kuba twabanye ku kiganiro cy'iminota hafi 14-15 gutyo tuba dukoze. Ndagushimira kuba wafashe umwanya wawe ukareba iki kiganiro paka ukirangije. Tanga share sharing channel yacu, wenda dure ko twabana nk'ibihumbi 5. Kandi ikindi nanone nyine n'amavideo yacu dukomeze tuyarebe, turebe ko ibintu wenda byagenda neza, ibikoresho bindi bikaboneka birenze ku byo dufite rwose, tukajya dukora ama live. Ariko hari abantu bacinja ngo kubabeshya. Boss azaza rwose mwigira ikibazo, hari bitaratungana bitewe n'akazi ka buri munsi. Ubwo nibikunda mu bicu rwose muzamubona hano. Hari abantu bacinja ngo kubabeshya. Ubwo nuko twareshaga Astravisa. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Breaking nano kuri channel ya Nepo, dushime mu bicu.